Oy, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog magtagpasada iti tricycle. Naginana ka manan idi namin sa nakalman. Every other day, betul ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabanog nga raw. Kaya't kung tag-retire nga agpasada. Oray kumaano ag pensyon ka lakay. Ngam saan mo? Dahit ang arod kahit. Naimbag pa na iti na duma dito at agpimpensyon da. At dadala nga di babalay na agkuy-kuya ka. Oray saan na agtrabaho at dalat na kwartada. Ka talaga akasta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabanlog akaw. Aginanak mo't tantanay, lakay akaw. Siyak na't lakay nga agpaspasada. Pasi nga babaros na kita'y kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kanawan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng. Isupay timat gadam. Apay aya, apilitan nagkagtrabaho. No kaya't mo di isikan tagpasada. Ha? Hay, talaga akit di asadot ka Aminom nga min istong. Talagang adasad-sadot mo. Nga uray idi ka ubingam paylaeng. Kano masapol nga ibaga amin nga aramidom ide. Di ka aggunay no saan ka adagdagan nga agtrabaho. Sumanao, kamarin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ano, tiyan-an na yan. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, amamukan istong. Pambaritis ka. Kanyat linutom ama si Damila. Mabisina kaun. Indadang kulatay na bati abukal ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay, namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pag diskitarak ko umutangak. Ay saanon, amumot adyak kayat ti umututang. Ay katin ka agdawat ka rin iti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar ka iti kanam, ta agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangay. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kaslasaan nak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya ka, nabanduga ka, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amot yung makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabbaala ko. No nagabrod ka kung mga minide, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, lumarak ta da papanak. Papanam. Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Huwag ta, nabanuga ka na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada kayo day ta Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnahid kayong dito'y balay, tapno saan nyo na problemaan ti kanan nyo. Ay saan? Kababain mo't ijay asawam. Sumanaon tumanay. Diyak kursunada ti panagniw-ngiwat di asawam no daduma saanan. No adamay ti diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak mo't tayo. Kasapula kaunti inana. Apayag di yung kanduan ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Nagkakanat nga minti ibagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw? Wine, nakipangana kiti balay daading mo apeli. Imayak na ang mga nodamaited mo akwarta anak kaw. Awan ngamin trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaal di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo nung day tapal at imaitid ko. Awan pa'y ngamin sweldo mi.
Ay kat pagyamanaklatan ano manuti may tid mo anak ka. Anday gatang may ti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatangken nanang dito'y balay. Tapno saan da na problemaan ti kananda. Ngam di da mo kayat. Saan da kano mapanawan ti balay da. Ay na, amumete nang iti dadakkel ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat ta idan. Nakaasin damit. Wan amanong. Ngam panagkunak. Napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba ka? Ayan lang ito pisang-pisang abadaw. Apay aya, nisnis dagi jayon. Apa ngay? Sayang. Nagadupay na gitay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay lang nga isuot mo dagi jay, kat pang nisnis nga rudan. Basta mangilwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano porontong pisang-pisang. Isaw ti isuot ka. Dito yan ti pagpwestuak. Pipya dito ito nalinaw. Kan adaw taglabas sa tao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Ito. Palimas! Palimos ka kapsat. Maasi kayaw, tila kayaw, nakaskanyak. Nakapsuta kaun. Adon, tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimas ka kapsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Natgedakbet Mayat met gayam tagpalimaus. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimaus. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw saan ta amangan. May mayat gayam tagpalimaus ngam agpasada. Makabandaw tagpasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga gitay taya. Di ka lagbain ngagpalpalimaus kat makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan unayan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw ti rupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw da rupa, no kakasti abanag. Ay, Sumur ka kiti kanyakin ton bigat bakit. Sapahan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgedan ta. mabaina. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka mo ka. Kayat mo ka tiyag bambanugan. May mayat tiyag palama nanalaklaka. Agtugtugaw ka na giigit ti sidewalk. Palimaus! Maasi kayo o tilakaya. Saan na makabaal ngagtrabaho. Palimaus! Sir, Palimaus! Madam! Di kumpare ka pensyonado ti sumungan. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimaus! Nene. Sikapat gayam na ita pare istong. Apay ngagpalpalimos ka. Awanay, nakapsuta ko ng trabaho paray. Insardeng county yan nagpasada ta jak kabaalanain. Ada ngamin sakit ko. No jak agpalimaus. Awan pangalaak ti paggatang ko ti agas. Ay na, kasi kamot nga ron pare. Mabitlang ha? Ito hoy. Awatom na ito tayo supaya paggatang mo iti agas mo.
Pasensya ka na. Dahil talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dadak ka labanag na ituin paray. Naimbag ka pa'y. Agpempensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arod pensyon ka. Masaksakitak pa'y. Nala, agpaagas ka pare. Bayam, tano adan to kwartak. Ikan kan tumanan. Ay na, agyaman na ka pare. More blessing to come pare. Adto ti kwartayo tatang. Naamuak ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Ito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kani Manong Ray ti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayo ngagpalimos. Pangaasi yo kuma tatang. Adaw, ti urnong ka o. Nandanin mapuno to idak talaga rapon na pag-urnong akiti kwarta, bakit? Imbaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulom. Apay ay alap dandakit pagsapulak nga rugmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat kag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Ne, pares tong sikamot gayam. Sumra ka. Nakapasar ka, Mike. Man pare, nakita nga men tayo wheelchair yaw, di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinay. Ay, sana na, pare. Awan mo ten na hindi ka bagis ko amang usariti na ita. Mabali na dawatan ta usariklangan pare. Makapag nakapay mo't pare. No nagduma, kumapsurak at lusduyak. So may mayat na wheelchair ka. Ay, kahit wala. Alam, latan pare. Agyaman ak pare. Kinun gayam. Agpa-operaak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-operaak. Amangan no, adamay titmaw nga. Uri basit na tulong, pare. Naimbagkan ka ta, ang pinsyon ka. Sige, pare. Ikan ka. Talaga natangken ti ulo ni tatang nanang. Wen nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain ni tikas jingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong dayto ay sigurado nga ungtan na. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga ti ibagadag iti tao. Numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit di apabaya kaming anak yo. Wen nga rod ikanyo met iti kwarta na. Ngem saan latta makontento. Kayat nakano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamot ba set, Jigaw? Ano kayat mo? Adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Og triple adagos. Anya nga dito? Jay papanak, tatang. Dakkel kita ya ijay. Namno kayat mo? Inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tam. Invest ko nam. Sa ita. Tayaman na hindi bagbagam. Agpadamat la dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alang rod, ibagam tulat ta, nung nakaurnong kan. Tapaadon ta, tata.
Ay, makabanog mo tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog ba't ano bumayag? Nang runa no awan mangta di ti palimaos. Tag-retire ka manan Ay, uwad siya. Masaduta kung agpalama. Gusto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya pag negosyo ok. Paduak na dya ay. Anya ang negosyo. Basta, mamap na o. Sugalan samot to'y imayan ta jigaw. Wan, tatay Stong. Di ka madanagan. Tasyur hit tayo to'y. Umado ti kwartam. Kasano nga'y? Kadyak matamaw ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanya. Alang araw, makamuka jigaw. Oh, adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ala, madumot law na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't kayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka dito'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Ibagam tagpaiso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kitam kanya ka? Anya kumagapo ngay ngagtakawak. Basta ada naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siya. Ni Jigaw. Makitay taya aklakin ko Makapabak nang gayam di papanan na. Ay naistong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ikat sa balimot kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte iti dahi tao. So nga idulin ko dahi tao paadwag to pa Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado dahi tao, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, mayat Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kanyat mo, itay ata amin rin. Tanong mga bakak, isardengtan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Ito yung nagadunga inabak ta. Wan, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid ta. Alang harap, sa nabalay ta, agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan. Apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw Umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga pa kahit awanan kay nagado kwartak. Anya, hapay. Naipaapak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kumanjay kwartak. Sayang nga talaga. Ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagosan. Mamatpati kan tumo ngamin dita. Idagel na kaladay ta asugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga. Awan ganas kong magbibiyag. Ay agtal na ka man istong.
saan at tila ibagbagam. Tumakder ka ditan, kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dapat tugaw, apay aditapay ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balay ta. Kunak no antan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangked mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanag ni daw, tatumpa kaklahangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. Umay kakit din tamangantan. Naimas di si daan ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anyat serbit ti panang biag no awan met makukwarta. Igatangan na kung itilungon ka bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang-tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak mo no saan? Nagsayang talaga. Bakla nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Gamada kay pala dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y katagdigdigusan Anya? Kansaan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam di mo't agnganga. Iso apag nga iso amasubwa. Ngam di na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no ad-adda ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan at maturog taan. Maulaw akong bela. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kaninang ko. Umay naksuksoko na rin. Agpuraw amin na makita. Ipan kung sana talaga. Ha? Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ha? Ala. Napukaw nan sa mga agpay so tipuot nan. Ay na, una yun aya. Ay istong, agring ka! Ninanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apay, Nanang? Agkakapsot. Dimot ngamin maturog kan mangan. Napukaw na ti puot na. Nagpusyaw. Asus, mabit lang nga ron. Tagrubatak, Nanang. Timpuarte agduduma asakit yu iti na-stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay.
Pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit tapno daras ti panaging bagyo, ah. Pakawanin ta. No saan kayo ngayong pangpangag ide? Kitagyaman at nasaan da ka pinaybayan. Anya nga inanang, tatang. Sino nga tisong batak kada indoy kan dyan eh. Ay, katsi ka, anak ko. No asino ti kursunadam kadakwada. Jack nga ron nga amo. Hanak nga makadisdesisyon. Kaslamat nga kayat ko iso da nga duwa. May salaing tipilyam ni Nilay. Mabalin ayamot tadwa. Kat asino nga ron tipiliyo, tatang. Nusyak ti pagpilyam ni Indoy. Takalugaran tayo. Ang momon ti family background na. Nasisingpid na nga kakabsa. Kan awan biso ni Indoy. Si Kangay nanang. Agpada kami iti ama, anak ko. Ni Indoy mo't kanya. Apay ni Janehan nyo nga kayat. Okay lang tamat ah. No iso ti kaya mo. Takas lang na singpid mat. Tauray medyo lumakayay. Madlaw mat ana singpid. Iso na lang taga kabangibang nga ilay. Uwen ngam naamam mo ko na iso na. Nabayag kami nga agamam mo. Kan nasing patmatlaang. Wun, kasla nasing putmutlaang day jaajani. Nadayaw pa'y, tatunggal umay dito'y balay, kanayom nga agmano. Numabalin la ko mga duwa dalangan nga sumbatak kat aramidak. Ngamhan mat ngamin. Ay na anak ko, pilyo mo untay kapkap nakam. Sikat ag desisyon iti dayta, ta sikat makiasawa. Opinyon milaeng di na ibagami. Sige nga Rod. Majority wins. Tangay duwa kayo nga nang pili ka ni Indoy. Iso na lang ang atisong bata. Agyaman na, tadi na kong pinarigat ang nagdaton king ka. Nakaragrag sa kaklaunay, Nelly. Si ka nga minti pili da na ng kantatang ko Indoy. Ngamkit di ay ayatan kamat. Dakkel ti panagayat ko kanyam. Ay na, agyaman na ka. Kat kasano, tulagan tayon ti panagkasarta. Ni, kat si ka ah. Noan niya ti pangadang mo di iso ti masurot. Kat pakarag sa kak no kayat nak nga ikalaysa. Nagkas ang matan, dahil tangay paspasabat mo kanya, Nelly. Kunak no good news, ti padamag mo kanya. Saan ba gayam? Ni, ala, agsangit ka matan dyan eh. Linamnamak ngamin, asyak-yak lunam, Nelly. Saan ba gaya? Ay, sorry nga talaga dyan eh. Hanmat ngamin nga mabalin nga duwa kayo nga song batak. Lumabalin ko mga duwa ti pakiasawaan akat duwa kayo nga song batak. Mala, uston, han kan nga agsangit dyan eh. Han nga balita, friends talata niya. Hanawan, di ka madanagan. Pilisag nga klonan tigasat ko kang ka. Kitnood na problema mo. Di ka ko magbain nga masinag kanya. Tapos sinadaan aklat na tumulong kan ka. Ha? Agpaiso dyan eh? Wan, kat bay amon lagi tinrig-regalok kan ka. Jak subyan dagi jay. Kukwam aminan. Sa payad na imot ko a couple shirt kan couple pillow. Sagay sata ko ma. Ay, sayang nga Rod ah. Kat, itad mo lang ta kanyak at ausaran me kani Indoy nga boyfriend ko. Nala, wanan. Itad kong kada kayo nili. Agpakadak nga rodan. Kat sabay ko ma. Tanaragsak kanto iti din na ti pinilim alalaki. Nagsingpat na dyan nga dyan eh.
Uray no pinaay ko katintad na lata dagitoy. Nay, anya nga'y dagita anak ko. Agpada nga t-shirt kan agpada nga pungan. Sagay sa kami kano, kuma. Ngam dinawat ko na. Imbagak nga usaran me kanindoy. Kat, uwan ko na namat. Maasyanak mo't nga rod itilangan na apimanaw dito'y palay itay. Nalpay di abagan na. Ken kaslag kakapsot ang naglugan itilugan na. Kat gagangay na ata na paay nga rod. Adaya mataglaglag to nga na paay. Talaga nga kasta. Sayang lang tamay sa lang mat nga mintagbalin nga asawa. No duwa ko duwa da nga pakiasawa ak. Nga may salang mat gamin. Nalpas mo't laengan titulagan para itikalay sa daindoy kaneli abalayan. Huwag nga raw da balayan. Nagbit. Kahano lay da gararam tanak ko itanakyaw. Ngamita natulagan ti kasarda. Wan nga rod abalayan. Kat maragsakan kami. Tani indoy ti pinili jay anak me. Amumi ngamin anagagot kan nasingput ti anak mo abalayan. Ay kat pagyamanan mi ano welcome tanak ko iti pamilya yo abalayan. Wan abalayan. Kastamot ka na kayo. Maya tawan sabsabali. Kaaruba first ako nada. Anya abalayan. Wala. Nay, apay dagitabadom nele. Yim-impake mo't taon. Mapanakon ag iyan ije balay da indoy nanang. Anya, apay ngay, kat di kay pay mo't nagkasar. Kat dandani matante kasarme. Uray pay agden na kayon to numalpas ti kasaryo. Dito'y kapay labalay nga agnaad. Agkasar kami nga rudan iti mabit. Makabulan langan ti urayan kat agkasar kamin. Kat isumat, makabulan laangan ti urayon. Agden na kayon ton kas agasawa. Basta mapanakon ijay. Nili, ibagaman kininanang, tayo supay lang ti mapan mangi pastorit inwang. Ni, apay nga kasta ti itsuram, kasla kakabsot ka indoy. Uwan nga rod, diyak mo no apay. Ala, apay nga tangay. Apay adaya sakit mo nga sigod. Awan mo't Nili, kurang na siguro iti hinana na ito eh. Agimbagak tumot lang. Sige nga rod, ag ina nakapelang. Hangka ngamin nga agbanban nugunay nga agtrabaho Nagagat kan sa ngamin nga pirme. Saan mo't? Ay, saka mo. Tabiglamat na nakastoy ti mariknat. Nangan kan, indoy. Diyak makapangananang nakapsotak na lang. Marigatan payan ngagtilmon. Ay sos, apa yan ngay? Napanan ni Nili aya. Remor mata. Diyak mo no napanan na. Nanang maulawak. Ay, ala. Lala, napusyaw ka matan. Ay, tinasaya at ipankalangan ni sa ospital anak ko. Sige, agawid ako nanang taintara ka no ni nanang ni Indoy sa ospital. Anya, apay, nagan ano ni Indoy. Jackman amo, inakitaan. Sige nga rod anak ko. Ayan ni nanang Nili. Nag-awidan tasyak matagbantay itoy. Ay, apay ngay. Nagadumat gayam ti sakit mo, Indoy. Uwan nga rod. Agimbagak tungat lang Nili. Di ka matanagan. Ay, nag-ado pa ti intad nga agas mo. Ay, paspasam nga rod tagpapigsat ap no rumorkan iti ospital. Uwan. Makarawarak to siguro no bigat, Nili. Nili, pakiilot mo man tayo bukot ko. Nagsakit man. Kaano nga tangamin ay nga agimbag ka, Indoy? Agimbagak tungot lang bakat. Mabiitan.
Iso nga ano sa nakpay lang asikasuan, wan. Sige. Agtalikod ka nga ro din tayo lutak databukot mo. Darasam tan ada pa'y papanak. Papa naman ay bakat. Kanayon karumara. Kat inak agbirok iti pagsayaatan ha. Hanggang nga ron nga makatrabaho, di siya agbirok iti pagkwartaan. Kumusta nga dya asawam nilay? Kasjay Anay nga anay. Anay lang timang mga kanyanan. Sakit pinanawam. Asino nga iti mga sikaso king kwa. Kat adamat ni nanang na. Alangan nga siya nga kanayon. Siya amen. Kikasta talaga tagasawa kayong taon. Mabiitan ti kasaryaw. Hang kamin sa pay nga makakasar. Nakapsot mat ni Indoy. Imbag no makamart sa ti kasjay. Anay ti ibagbaga na. Baka maulaw kit di. Agimbag tumay siguro Kay tanto no kas ano tatang. Sige tayo nak makilabada iji balay daman ang panyang. Isupay titangdan ko tani. Hanmatan nga makatrabaho ni Indoy. Ay na, balasang ko. Sumruman ti sakit ti sikat ko na. Anay ko. Nailay si kamang pa'y tagluto Nasakit nga minti sikat ko. Ay, nabanbanog ti tao nga sumangpatsak pa'y lang tagluto. Pasensya ka nilay. Jak ngamin kabailan dito magdar. Nile, at dakan. Yala anak man bit iti danong. May samat na tanga Indoy. Mayak samat ito'y tapno agkatulong. Nyangay, dandanin ti kasarta. Kabailan mo ti bagim Indoy. Magapsotak pa'y matnili. Itantanta pa'y lang. Agpapigsak pa na imbang. Katuan anya nga rod ngay, awan mabalin. Anusan nakawan. Pasensya ka lakuman. Ay, awan, sige, tayo nakpay makilabada nga rod. Isupay titangdan ko. Di kan sa pa'y rumbar. Tamasakit mo't taninanang. Awan agluto. Kasano nga dakwarta tayo nga, inuhanak nga rumwar. Ay, isaganak langan ti kanan yung nga panawak. Kumusta nga iti follow up, check up mo anak ko? Mayat man na lang. Ituloy ko labtakan ng dagita agas ko. Kat no may bus ko man agsubli kami man iti doktor ko. Kawan ano sam tiyaga gastap nagimbag ka. Masapul ama monitor na kakanayon ti doktor mo tapno amom na niya dagiti tumaram. Aywan, ayan ninilay. Rimwar mo. Mapankanog sa iti pagsayatan na lang. Ay, amo manak ko, adanadlaw ko kaninilay. Kasla naglakamot din nga agungungat. Nakamisuot pa yakanayonan. Sana kasi di damo. Pasensyaan yun ninili na lang. Tabunga la siguro ti banog na tayo jay. Wan mat kit di Ay, nakababain pa'y kit din. Ison ti mga sa asikaso kadata. May raman akpay nga asikaswan na. Tapasaray sumromit ti sakit ti sakakan sikat ko. Nay, apaya di ka payagawid ijay balay da balayan anak ko. Ay, aglaladutak nga agawid ijayan. Mabanbanugak nga aglablaba iterwar. Sa mabanugak manan nga agasikaso iti pasyente. Makaumakit di. Apay ngay ama uma ka. Kanobyo mo ni Indoy. Umadani pa yan ti kasaryaw. Kasla caregiver, te trabaho kay balayda. Duwa da pa'y mat nga agsakit. Duwa ti pasyente kay jay. Da kayon tumat ngamin. Nay, apay. Kunayong ani Indoy ti piliak. Anya ngay, mangipas pasubo kayo. Ibagbaga yung amin idi nga ni Indoy ti piliak nga sungbatan. Nay, saan da kamot pinilit anak ko? Nagdamag ka mo ngamin. Iso asinong batan milaang ti saludsud mo. Ngumkit day, saan da ka pinilit ang mga klon kinindoy. Kan may si kamot tinagpilit anapan nagnaud ijay balayda. Basta basulyo,
Basulyo kan ni tatang. Intamad pa siya rin ni Indoy ije balay da abakit. Tanay, di mo't rumrumwaran ije balay da. Nakapsut kanulat ta. Uwing nga raw. Kaasimot yag balin amanugang ta. Ay, Nay, adamot ti anak ta. Nagkapwam nila eh. da kayo ngamin. Apay manan ay anak ko. Imbaga yun tumat ngamin nga ni Indoy tisong batak. Ayang ay tata, agsaksakit nga kan ka na yun. Han nga makaobra. Iso nga siyak ti mabanbanog nga agobobra. Ay kat aganos ka, anak ko. Basulyo, nape nga maparparigatak-tatan. Basulyo! Hello, Johnny. Hello, Nelly. Nakaawag ka ba't? Kumusta ka? Han nga nasaya at Johnny. Ay, mabalin nga kita ta. Ay, katwa na. Sa dino ti pagkitaan ta. Saka natin mangibagan no pagkitaan ta. Ada nga men importante nga ibaga kanyam, Johnny. Anya jay kunam nga ibagam kanyak, Nelly. Ay ka, baka ada mo nga pangisar kam kanyak nga trabaho. Oray agla ko no iso. No kayat mo, si kanti pagbantay kiti pwesto kiti sabsabong iti sentro. Aguray ka. Nagkasar kayo ka din itinubyam. Hanpay ta agsaksakit mat. Huh, madis-dis mayak nga ron. Kasla na ilaw anak nga nang sungbat kanya na idi. Anya? Ay, sige. Tulungan ka nga ron, Nelly. Si kanti agbantay iti may sa pwesto kiti sabsabong. Indoy, siyak ti binilin ni Nelly ang mga sikasukan ka. Tagtrabaho kat nga roden ni Nelly. Talaga gayam nga impilin na tipimanaw. Diyak pinalubusan. Nagpilit anapan. Ay, kastaya. Ala, kat asikaswang kalat na takas tamot tibilin na. Magyaman na ka. Awan pang suldokin ka. Una ni Nelly, apaw itan nak iti sweldo. Iso adi mon problema enday ta, Indoy. Ag-awid ako ni ijay balay mo, Johnny. Hankon nga sublian ni Indoy. Ha? Atakin ka na italin. Dito'y pwesto ti pagturugam wan. Uray ta na pagturugam dito. Ha? Kat ijay balay mo ngay. Adayo ijay. May mayat dito. Sa nabali. Tao may kapaspasyaran dito. Sige nga, Rod. Naupay akon kan ni Indoy. Di balitahan kami mat nga nagkasar. Aklonan kan, Johnny. Ha? Ay, atakin ka na ito, Nelly. Ni, apay nga kasla hang ka nga excited? Han nga kasla idida mo? Ha? Haman. Excited akmat. Lukas nga rod. Datan. Johnny. Hello, Nanang. Hello, Nele. Apay, anya dyan na amuan me. Pudno ayaday chay. Han kon nga kayat ni Indoy. Kastala ti kalakanakan ka, ti panangisinamon kan kwa na. Ay di kalamaas siya nanak ko. Masakit ni Indoy. Katanya ti kayat yo. Agtutuo kak nga kanayon iti sidong na. Kayat yo aya nga mabalo ak nga dagos. Di ka maasyan itinobyaw. Han! Ni Johnny ti kayat kun. Isun ti pakiasawa ak. Agawid ka, tagsasarita tayo. Ay hanan, Nanang! Agyan akon iti balay ni Johnny. Hello, Hilda. Hanakon nga agpawit iti swildom niya. Bahala ka, noan mo nga si kasuan ni Indoy. Apay ngay, kaasit ni asawam no awan mga sikaso. Hang ko nga asawa ni Indoy. Hang kami mat nga nagkasar. Kan sina akon. Anya, apay ngay, kaasimat Ay, basta man jakon. Naupayak kanyanan. Ala, uray awan sweldo. Asikasuan kayo latta, nana.
Indoy, tamaasyanak kada kayo. Apay nga yan, aramid dinilit, tikastoy kanyak. Wan nga rod. Nakakaasi ka matanak ko. Kasta lang arodan ti kasasaan mo. Sininahan na kapay tinubiam. Ala, di kay madanagan. At daaklaan dito'y amang tulong kada kayo, nana. Indoy, iso adi kay agsangitan. Nagluto ak iti tinola. Inikak iti bulong ti marunggay, kan papaya. Padiguan kayo, nana. Ay nagyaman kami balasyang ko. Nagsaya at kakada kami. Jak amo no kasano makasubad kami kan kahilda. Saan man aday ta subsubalit ti ibagayo, nana. Ay na. Nay, anya man ang tinyog mo, Hilda? Uy, talaga apumigpig sa ka na, Indoy. Makabangon ka na talaga. Makapagnakan. Una, napaanak pa'y nagpasturan Ah, kitaom tamangan mo't numabignat ka. Di mo biglaan. Tuwan, boss. Thank you, Hilda. Ngamin, sikatin ang patpatibker kanya. Tapno pumigsak mo na. Kitita, naimbaga ko. Wen, ngam di mo biglaan tagtrabaho. Nana, at ako maibakin, Hilda. Mapankay pa ilay di kusina, wan. Ha? Ay kawan na. Maawata kaunti kaya't masawa na nakaw. Kunak man maturog ka ito'y pwesto tadyan eh. Sana mabalain. Tururayin naktay dingwan ko, di balay. Sana balay. Umayak manan no bigatway. Agawid akong tanay rabing. Sige, babayan wan. Tay goodbye kiss ko. Sige nga Rod, ingat ka awan. Kunak tupay kat! Huska tinapayagan nga atap ko! Ha! Nida! Apay ka kakad ito! Awanan kay tipay na babae, garang gandyang ka! Ate Bloko! Anak ko! Nida! Gusto na itan! Nanang! Ha, Lele, adda ka? Ay na, naimbagmanta nagawid ka. Malalala, sumrag ka. Angam, apaya kastati itsura manakaw. Pinanawa ko ni Johnny. Las tugi mat gayam day jay nga. Adamat gayam asawanan. Anya, Kakas-kasar da gayam. Idi pinaay ko idi, adagayam yung kasar na nga dagus. Hana nga yung bagbaga kanyak. anya. Iso nga na ilaw-law, anak nga permi. Ay, asidaga kon itabalay da indoy. Kon nga minda na nga naimbaganan kat. Ala, di nagkikin kita, Indoy. Kumalpalis ang langan niya. Ala, apay, anya tararami dun da indoy kan Hilda. Agkin ni kida matan. Ha? Agkin ni kida. Sa daagkis. Anya nga datang itsurandan. Indoy! Nida! Anda ka! Nakapasyal ka ba? Naimbagmanta nakapasyar ka, Nelly. Apay, anya tararami dun yo. Agkin ni kayo mat. Gagangay ti agayan ayat, Nelly. Anya, ay nagluko kan Hilda? Pinagbantay ka lang nga minagaw mo matgayaman ni Indoy kanya? Inagaw? Di mat nabayagan asin ni naam ni Indoy, pinanawang pa'y nga rod. Idi ngamhaan tatan tagsubli akon. Ladingitag nilay. Ngum ni Hilda itan tayo ayatag. Kun di mo't agdan sa balim, ije sentro. Ay, awanan dayjay. Fling ko lang dayjay. Ay, Indoy urnusan tante amin kanyata. Ngam, apay ngay, adamatan sa bali nga kakin-kin ni Kim. Di ba agkasartan? Sorry nilay. Sikatiin mo na anang isina kanya. Iso adinak mo't siguro mapabasaw. Traidor ka, Hilda? Impabantay ko lang ni Indoy kanyam nga minagaw mo matgayaman? Ala, anya nga iti basol ko, Nelly. Sorry
Ti amok akit di mo sublian ni Indoy. Traitor kayo kiti nga duwa! Tatang, yang amok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa na napanatawid. Aya, sa itala ayam ambom kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y anak kasagana ide? Gamita, mabalinain. Mabain ka no ngamin kada kayo, tatang. Yes, taya. Ay na, awan kirong mga pagbainam, balasang kaw, ta nanumo kami lang. Uray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napobre kami. Ay kat agpapada tayo, balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun tibagim di tibalay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo, tatang. Kan jakpay sigurado no ikasaro ko ano saan. Nay, apay ngay. Kat madlaw may tanasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gayam ng aglutaw. No, ugali, awan makunakan ko na. Talaga anasingpot kan nagagat, tatang. Iso na lang ta. Saan man napintas, tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na. Siyak ti agmadmadi amang nyam amo ka na kayo na mabainak. Apay, ibain mo di nobyam. Apay nga ron nga inaram mo no kasta mo't lagayam. Saan ko mo't nga inaram ka, tatang? Anya, kasano nga ron anaadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta? Kwa? Kasla, kastan sa tatang. Nabartek kami nga minidi, kat nailawaan kami. Ang ti malagip ko, kasla sinulisog nak idinabartek kami. Kasinsin nga min ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kuha na, tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasay-saya at no agsina kayaon. Narigat mo't mangnamnamay ti awan. Ken amangan no masikugaan. Kasi may. Kasla maikawa akmat no sinaakon, tatang. Taadamat kan nagkaduan may. Ay sa bagay, nalakalang ayatem ni Christine ta nagagayt kan nasingpayt. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ija pala iyo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapaymot kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay. Inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay. Kan naglabapay. Ay wain,
talaga nagagat na jay. Kan nasingpay. Swerte ni Rico, ano na dyan tim asawa na. Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na, di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Diyak man namoy tinadya Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas tinobya na. Ay na, anwam ta napintas no sadot mat kantang set. Ugali ti numero 1 akitaan na, saan arupa? Ibagam tuman na itakan kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamwamat itiday di anubiyang pare. Ha? Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo tayo dyan. Katsigod mo't apang beauty queen tiar mo. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Di, pangasim pare. Di nakantyawan. Tamang ano pumulot tilapayag ko. Anyapay tim aramid ko ken ka. Saan mo't pare? Ibagpagak lang mo. Pungtot ka man na dagos. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at nga ibagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Isupay ti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Adan, siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipulapul iti tao. Iso nga doon tinaamam mo kiti lugar yo. Nga uray di nakinyamam mo. Siya ko na nakiamam mo kanya da. Anya? O, naikamatan. Kunak mo't adi ka rumrumwar di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga nga rod matituy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makikita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain nak samat ka dagiti kakalugaran kan kakabagyam itoy. Tamanipod adda ta itoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. Nada umay itoy bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak tag trabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdandan na kayo. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayo. Ha? Saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal may sa. Ay nari ikaw, no siya. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut kan nasingput. Para makita no saan nga agbaliw, ante. Amangan mo italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa lang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Diyang arod amaw no kasano nga ibagak dayta, oy. Mabainak nga may. Anya dayta aya. Ibagam tapno ammo. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ipod now. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramidog kabagays. Ibagamon no anya dayta. Di naktaktakon. Ada ngamin inarem ko abalasang ije ilay. Kat inaklon nak. Iso nga adan nobya. Ha? Kayat yo no mga sawak manan kabagays. Sikat ti ag desisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidon, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw awit tres iti inuman. Ngam di inaklon nak, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay uwan kabagays, nasingput may, kan napintas. Iso na lang ta, ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na 23 lang kabagays. Anya?
Ay kat paliiwam pa'y anaimbag no talaga mo't ngay ayatan na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na kan ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia, kabagays? Mariknak mo't nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Kan kasapulang mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagays. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta niya balay, tayam mo kay ta anak ka. Well, kaya't naknataparakan ka, Fidel. Ay, katuan Awan mo't maramidan na, no, kaya't kumanan ti mga sawa. Kaniyam mo kamot lang kadag iti kakabagya. Nasasingpat matlaka di dagiti kakabagyam, Fidel. Wana, nasisingpat ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel, sikat di makaamu. Nagpintas mo't ang tinsang petyo ang nobya yaw tatang. Kasano ang napasungbat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Sika may 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo da dyan? Saan nga amin nga ubing kan napintas? Kat guwapo kan ubing ti kayat da. Dapat lata na kita lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia ka na kita. Wen angam. Ore, saan kayo ng mga sawa? Talakay kayo. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmaran, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa. Tanay, lakaya ka. Oh, naimbag no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalagkaw ka ni Alicia. Ti naktulok ko na dyan. Tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan nyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga adang masao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag. Agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo matandatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna endak payimot Ay kat, anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminin Genobiam. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag anay. Kaya't mintag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka no ubing nga dayo Genobia nangam Genobiam. Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kunamot lang napadas yun tinakinobyaw. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahil talag sipsipot itipada yung atao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko ngam sininaak ta nagsadumag. Orag bakbakataklat ta na balasang kas jay ti masawak. Oo, intarayan da kakit di Samat Agad kano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Nalalibtak gayam ni Fidel ngam sikari ikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay nga kantyaw kat nabakitan ba't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjekan ka. Kasabali dinar mo. Kurso na da nakangamin dayjay pare. Anya? Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di ti lubong. Jak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay naunang siyak.
Kundi dilaw ang naalas ka no tinobyak, ngam naalalas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbaga anakan ka sika. Agpaysumat alibtak ni tatang mo ngam sika. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pagyam. Ay saka mo't, armam kit din ni Dalya, tagpada kayo iti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Nagpaysumat ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga ginobya ni tatang. Naka-short pant man ang naging indayon edi po unti mangga ni tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatang ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit kitam dita. Awan. Panawan nak dito Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Baknang taaya kat saan mo? Ni Reko mat. Igaraw naman ang tiki na kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Naagsinatan, Christine. Ala, karireng mo pailangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireng mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay na awid nak itoy. Kuna mga agkasartan to. Kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isung agsinatan. Iturod kan iji balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka. Jak nga ron ay ayatunan. Nag-expire ti panagayat ko kinkwana. Ken jak inayat iti hustaw tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak iti kinkwana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga ron ni Christine. No kastamat lagayam ti aramidam. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing ken napimpintas ngem ni Christine. Kakaasiak akan kantsawan da. Ibagbagada anal alimtak kayo ngem siak. Ta napimpintas kano nga dayo ginobya yo ngem ginobyak. Insulto mo't dayta para kanyak Ay, jaka mo ken ka. Sana panunok tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon ken kuana. Ay, sinayang na day dyan anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga ron. Wan nga rod Ket lisaw ti para luto mi iji balay. Awanan at aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapikno ko Paliiwam naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangon. Ay saan ka ba guys? Nagagayt ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kuman ti kasarmay. Kat adakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul da ita tatang? Rico, kaanakan, saan tayo ama itod ti pagragsakan ti amam? Iso abay-bayan tayo iti kayat na nga aramidon. Kan may mayat mo't laang no agkasarda. Ngam ti agnanayon nga agdenada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang. Nagubing ti asawaan niyo.
Awan mo't problema iti dayta anak ka. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo laki almanin na. Imposible, akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapoy ti kwarta. Ay kat makamuka ano niya ti panunutan. Basta siya, desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. So tulagan tayo ang ti kasar may. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukuin na. Nay, kita akabagays. Di mo panuynuyan jay nobyam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay. Tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam. Amangan no si kapay lati mga sikaso kankwana. Saan may kabagays? Aglot-loto mo't ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing-tairwaran tay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasamak kan ka. Barigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit na nga ron. Ayabak yan mo. Ay nakabagis ko ay apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso, ante. Saan na si Mambo ti Biag na iti hospital? Kasanan nga iti kasarot ta, Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ka ti aramida. Tauray kas kasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan? Gumatangak man, ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais kat. Nukasta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen ante, talipasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwa na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mat siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mat dakas na. Ta single mat manan. Uray pay, respeto kumamat iti pimusayan nga amam. Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga ron ti korsonada kantay. Idi pa'y naakras ko. Ngam nobya kat nga ron day di tatang. At least ita single manan. Mabalin kon nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pa'y la arman ita. Palpasag pa'y ti 40 days day di tatang. Tapno awan magun kunayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya? Agawid akon manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kading nga agawin, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak manong. Mabalin ka din nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Tas sumarong karakto, ading Alicia. Mangyagak to iti mais. Ken daddo mapay anak natin ken prutas. Ay, katun Sige, taitad ko ti address ko, manong Rico. Saan nga amo niya Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mat mangilukat. Agtuktukak pa'y. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas ken natnateng para ken ka, ading. Ala, nagbannog ka pa'y laang. Ala, sumrad ka. Ha? Ne, ala, adumat gayam ti bisitam di taon nag Alicia.
Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyo, Manong. Tadim manundan. Ha? Addan nobyom, Alicia? Un Manong, ala, umaykan, tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Ako saanan? Ibatik lang ang nagiti protas kan natin. Ta pumanawak mo't lang. Agawid ako natin. Biag, ti tao. At nakanumanan maangay ang masweding anak ko. Anya nga tano ag-apply kayo muten kan Joyce. At damutin anak yo. Hindi pa yung ising-singasing ko kinkuha na dahil ta. Di namat kayat nanan. Apay ka no. Jak manam mo? Agam no di napay kayat. Di mon pilitan anak ko. Masigurado nga adda makagapo. Wala nang. Aguli mo kaklangan tap na awan riri. Amok na isumanan ti pagapaan me no ipilit ko ti kayat ko. Ano samlaangan nga orayon anak ko. Amangan no saan pa'y anak kasagana ang makikasarkan ka. Anya manandag itain sakom si Kaalan. Nakaring kamot kaya man bakit? Natang tilinaon ti sako. Mapan ka man isursore di sentro. Anya kamutan. Awan ka di ti daduma ang mabalin a pagtrabahoan dita. Nadalo sa pagsapulan ti kastoy bakit? Un angam kontento ka iti kastabiyag mo. Agi sur-sur-sur laang itinatang. Uwan bakit? Tinapatag kat awan daldala pusa ka para katao. No siyak ti saludsudam. Sa anak a kontento iti kasasaad tayo ita. Aganos ka pailan bakit? Lumakarunong tayo, di agipatakder tayo matitidak kalabalay tayo. Kasi ti balay ti karuba. Kaano nga rod? Kat manulaang mati mapaglakwam iti may sang aldaw. Jak amo no ka ano? Ngam amok nga addan tulat ta bakit? No kastalaan ti trabaho. Awan lat amukon alan. Agpatinggalaang iti drawing adakkel abalay na ibagbagang. Imbes nga upayan nak, suportaran nakit di Pag tinulungan ta aton uyan na iti arapaak ta. Pudno ka de, jemang mangag ko. Nga is-istoryaan ni bakit mo kadagiti ka aruba. Agabrod ka numat. Awan iti saritaan mi nga agabrod di Joyce nanang. Iso ka no nga root isang kaibagan na kadagiti gagayam na dito lugar tayo. Anya? Wano plano na pa'y laang. Iso adi na pa'y naibagakan ka. Jakla mo ano na. Ang awan mo't nasasauna akas ta kanyak. Pudno ka di tindano ni nanang kanyak? Anya man ang tindanon tinalaing nga inam. Ibagbagam ka no mat kadagiti kaaruba nga agabrod ka. Dayta ka di? Wan, planok ka talaga ti agabrod. Idi pa'y anaplanok dayta. Awan mo't ti kasta nagsaritaan ta bakit? Apay, lapdan na. Ay naalan, manulaang mati maururnong mo ngay. Saan nga umdas a pagbiyagan tayo? Jak kayat nga madayo ka. Daytoy laangan ti amok a solusyon. Tapno dagos nga agprogreso ti biyag tayo. No kwarta lang ti gapuna. Lalaingag ti agisorsor iti lako ka natin. Tapno manayunan ti birok ko. Panggasim lang tadi ka umadayo. Jak ka baalan bakit? Pangaasim mat tadi naklapdan iti kayat kong aramidan. Isardeng mun ti aglako. Tasi katimang taripato iti anak ta. Siyakon ti agtrabaho. Siyak langan ti agabrod. Siyakon. Siyak ti lalaki. Iso asyakon. Di mo man ipili ti kayat mo. Si kalangan ti mang taripato iti anak ta. Saan amabalin? Itatakunak nga agabroda. Kayat mo mat ti agabrod. Kat, adangarod kwarta nga aramatan. Tulungan nak ti gayem ko. May mayat ko man siyak ti agtrabaho iti balasiw taaw. Tas siyak ti lalaki. Ay, dagulit ka man. No imbagak asyak ti agabrod. Siyak, di naklapdan nga umadayo. Daytoy ka di ti bagbagam akondo unit mo, Teddy? Well, dito ikamatkan nga agnaed, Joyce. Aging gaakay kayat ko? Wala. Saan matandakas na agnaed ka dito'y? Siya, ti makamoy ti amin. Ay na, agyawan ak lang unay kan ka. Kamaudyanan na.
Mapadasak mitlaan ti agbyag akas na doon niya. Awanan yaman na. Ag-enjoy ka lang. No kaya't mo ti uminom iti harap. Anda stuck ko dita. Anda matlaang makan iti ref. Ay na, maguslak launay ti sofa, Teddy. Awan ngamin ti sofa iti banay. Tapuro kawayan mo ti tugawan mi. Manipo nita. Naluknengen ti pagtugawam. Saanan anatangken akawayan. Mabalin ka din nga ibatik pa lang ti anak ko kada kayo, nanang. Papanam, ala nanak ko. Kasi iti sigod Agi sursurak manan iti natang iti sentro. Naimbag lang adda maigatang iti masapsapol ti anak ko. Nag-text ti asawam no sa dino ti ayan na ita? Di na matriplyan agi ti text ko, nanang. Uri ti awag ko, di na sungbatan. Impadas ko tinagsaludsud ka dagiti gagayem na akalugaran tayo. Ngam di damot ammo no sa dino tayan na ita. Ay, napanan nang arudan nga eh. Madama siguro ti panangilakad na iti papeles na nga agabroad, nanang. Adda namin tayo ibagbaga na agayem na amang tulong ken ko na. Iso siguro ata yan na ita. Ala, siya akong di makaamo iti apo ko. Tapno makatrabaho ka, anak. Agyamanak, nanang. Dagasag to inton malam. Makatawanan tinapalabas ipod pimanaw ni Joyce. Nga maging gaita, awan damag tayo may papankan kwa na. Diya akong makontak ti number na, nanang. Diyak pa'y katamo no naka-abroadin wanaan niya. Naka-abroad siguro na. Ngam apay nga'y adi matagpariknan. Di na nga takailiw ti anak na. Nanang, Amangan no adamot tin na am-amun ay jay abroad. diya ka mo, nanang. Kat kumusta gayam ti planom akarinderya. Matuloy ka de. Muna na. Urayak lang nga pumanaw damanong dino. Tasak ti sumublat iti pistoda. Panrogrogyak man. Tapno saan ako na mabampan no gamagmag na. Makaduak pa iti anak ko. Na, anyat na pasama ka anak ko. Kunaklakit dino adda kay di karinderya. Nasapakan samot anang rikap. Anang, awanan. Insukat na kami ni Joyce iti sa balay. Ano ya? Dakaro ba nakakita ken ko na iti may samol, nanang. Anda sa balay ka holding hands na. Anya? No kasta. Saan anagabron? Saan, nanang? Lalaki ti makagapo no apay-apay manaw. Ay sus, day takit din. Apay naramid ni Joyce ti kastoy ka na kami. Agbalin ka natibker para iti anak mo. Laglagi pom asikalaang tinamnamaang ti anak mo, anak ko. Aklunam latan ti amin. Tawanan ti maaramidan tayo. Agdigos kang tayo suot mo na ti akawas, Joyce. Ni, an-anwag day ta, Teddy? Basta aramidem ti bagbaga. Makatawan na pinakpakan ka. Panawanan, tapno agbayad ka. Anya? Awanan ti ado asaw. Agawa am tiyag kunay, tada papananta. Sigurado nga adumanan ti customer ita. Pangaasim, di mo aramidan ti kastoy kanyak, Teddy. Maasyan ka kumakanyag. Di kag balin ana arte. Sana mabalin ngag sadot-sadot ka. Dito'y kan ngag naed. Dito yan, ti balay mo. Saan? Tiyak kayat dito eh. Agsingsingpet ka. Tano saan makaraman ka kanyak? Anya ti aramidak iti da ito'y alugan. O hindi di ammo ka pailay. Amok akay kayat mo matlaag. Hala, sumrakan. Tay kan dadokteri daw. Di mo panggapan taglibas. Tatalaga ang makaraman ka kanyak. Maasyan ka kumakanyak, Teddy. Ibatam ti imak. Orayan nyo asumangpet lagi ti customer nyo. Lalaingan nyo. No kayat nyo pa'y tagbiag. Si katinobya ni Teddy, di ba? Juan, siyak nga ron. Ay sus, impyerno dito nga lugar.
Kinaagpaiso na kat ex-nakmat lang na diya nga tidi. Talaga nga aramid na timang al-al-lilaw. Innam nga bulan lang ti relasyon mi idi. Hindi ko na umakanyak. Insarak na kit din iti illegal nga negosyo na. May saakmat lang nga naalilaw na. Kasla na singpat ngam nangisip ti kaunggan da diya nga tao. Awan ka diti pamuspusan. Tapno makalibas tayo iti dayto ang lugar. May salang tamok nga pamuspusan. Anya da ita. No nasayat nga tao tagbalin nga customer mo. Mayat. Ngam, man matikas jay. Kaadwan kanya dakat demonyo. Diyak kaya tiyag bayag dito eh. Adda pamilyak amang uray kanya. Ay, uray siyak mata. Nasurok nga duwa nga tawan ko ito yan. Baka ipagarop ti pamilyak nga nataya kon. Narigat nga kalabanan ni Tidi. Diyak amo no makarwarta pa ito nga si Biag no haanan. Adenyeg ko nga bastoy, oh. Awanan ko itiba. Di napilitan namang kabilkin ka, Joyce. Addan tumitlaal daw mo, Teddy. Siguradwak apagbaludan ti pagturungan. Una, ano makalipas ka? Ngam no sakti si ka. Di mo namnamain na mapasamak pa na ita. Aklo na mo, na tayo titigasat mo. Tiag-serbi, kanagiti boss mo. Kaya't kunti pumanaw iti dayto ang lugar, ani. Adda pamilyak amang namnama iti panagsubli. Inaramid kumatla ang amin nga pamuspusan idi. Nga maging gatad takat adaklad tamat itoy. Nagasat nga ron ni Kiara nga karumit ko idi. Ta nakatumpong iti nasayaat nga customer. Nakalibas. Ngamda kami na. Hana kami mat nga natulunganan. Ikarim kanya. No makatumpong ka iti nasingpot a customer. Kat makalibas kay ti dayto ang lugar. Sublan na kami. Tulungan na kami. Wen, promise data. Addan to aldaw dayja at Teddy. Jak pulos impagarop. Ang makaipatakdar ka iti kastoy kadakkel abalay, anak ko. Wan nga ron na. Ket agyaman ang iti tulong yo. Ti panangaw awir yo iti anak ko, bayat ti panagtrabaho. Deserve mo daytoy, anak ko. Saan kayon amarigatan nga agaman? Tadan negosyom apagtagilakwan kan pakanan. Pagbiyagan tayo kung hayo ananay. Ay, talaga asaanan ang nagparparit na ni Joyce kada tayo. Linipat na kayon ang aming pinsan. Wan nga ron na. Sana bali. Anya nga ron. Talaga akasta. Agawa agtag taray. Agyaman nakta na adda anak iti gundaway ang nakalipas iti dayja a lugar. Ay, nakapsot ako na. Mabisinak pa yan. Ikarigataklat na di makaday. Balasang ko. Oh, yagring ka. May initan ka dito nagturugam dito igit ti kalsada. Tulungan da po. Apay, balasang ko. Nas ka na makapag-report ka dagiti polis. Tsakpay kaya timatay nana. Tulungan da ko ma. Apay aya, anyat napasamakan ka. Anda intarayak a tao nana. Lino ko na. Inla ko nakitag tudo malalaki. Imbugaw na. Anya, ay sumurot ka nga ron kanya. Kuyugan ka, iti kasitgan a police station. Ay, agya manaklaw na iti tulong mo, Joyce. No hangaga po kanyam, makaging gatagtak at ada kami palang ijay. Awan anyaman na ani. Pagbaludan ti bagsak day at Teddy. Siguradoon tayo nga haanan nga makarwar. Agraman na gijay alipuris na. Adda akon alan. Nagdakkel ti nagbaliwan ti balay tayo Apay nga itakala nga nagpakita. Sa dino tinapnapan na mitilas udya ano atawan. At idug asalay sayan alan. Katsapay lang kumata mapakawan na.
Pagbababoyak ti panang panaw ko kada kayo iti anak ka. Apay di mo song batan ti saludsud ko. No saan na pud no anagabrod ka? Sa dino nga tinapanam? Simuro tak iti tao ngayong pagarup ko ang makaitad iti nasaya at amasakbayan kanya. No kasta, pudno ti chismis di ti lugar tayo? Nga adda lalaki anak kitarayam? Wen, di ako nilibak dito. Makatawan lang nga nagdan na kami. Kalpasan ti makatawan. Insarak na iti iligal na negosyo na. Naimbag at nakalibas ang madlaan. Aninya? Pangasim ko matay ka na kiti may sampay ang gundaway, Alan. Sulnitag tinagkurang. Pasensya kan, Joyce. Ngam uray mapakawan ka. Awanan planok ang makisinobyan pay ken ka. Sapay ko ma, tamaawatan nak. Awan maaramidak no kasta ti desisyon mo. Ngamawan sa bali apa pa na. Numabalin. Magkipagnaadak dito'y balayo. Tapno makitkitak lahat na ti anak ko. Ora ang bali nakakatulong yun ang iso. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga awatan di ti balay. No kaya't mo ti agpaay kas katulong. Ag-stay out ka. Sige. Oray agabang ako. Basta maasikaso kayo iti anak ta. Ngam pangasim, di mo biglaan ti anak ta. Di mo namnaman, amaya sidag na adagos tirit na anakin ka. Tanabayag ba't nga rod, adi ka nagpakpakita kin ko na. Wan Alan, ano sang ti mangay ayo iti anak ta. Daytoy kadila ang ti malabaan. Ne, nagsapa ka mo't kay medyo balay, Joyce. Wan, tapno ado ti malpas ko ang trabaho. Okay. Adda merienda iti kusina no mabisin ka. Ti anak tangay. Ayan na ka di. Adda iti salas. Good morning, honey. Oh, adda ka mo't gaya man, honey. Kunak man alas 12 ka pa'y nga umay. Naipospon ti meeting mi, honey. Iso ngay maya kun. Tapno mapagsaritaan tanti may papan iti kasarta. Nasayat mo't nga ron, lukasta. Un gayam, iso ni Joyce, honey. Ti ina ti anak ko. Kat nagpresenta nga agkatulong diti balay. Inawat ko, takaasiman. Ah, kumusta ka, Joyce? Nasaya at latangat, ma'am. Wala, mapantan iti kusina, honey. Itimplahan kay ti Diyos mo. At damat gaya man nobya ni Alan, nanang. Wan, agdwa atawundan kan ni Katrina. Kinapudno na, plano da pa yun tagkalaysa. Isong matlagayam asaanan ang nakisinuglan kanya. Tadagayaman kasukat ko. Kinapudno na, mano atawan nga inururay na ka ti anak ko. Natagtakan siguro na, iso ang nagsapol matan iti sabali. Awan ti daddo maapabasula. No di ti bagik matlaan, nanang. No sa anak ko maapimanaw idi. Sa anak ko masaktan ita. Di ka mapukawan itinamnama. Maamam mong tumot ti lalaki aparakan ka. Kano dumteng manday ta ka nito. Sapay kuma tamakontentukan iti may sa alalaki. Balasang ko. Naibagam ka di itinobiam ti may papankan Joy sa anak ko. Wala nang. Amumot na ni Katrina ti amin. Imbagak ti amin kan kuha na. Awanin limad ko. Kat, umanugot nga rod nga agpaay ababaon ninyo ti ex mo. Wala nang. Nasaya at tao ni Katrina. Amok ang maawatan na ti sitwasyon mi ita. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kunaklakit din no saanan ang matuloy ti kalay sayo. Sana mapasamak dahi ta, nanang. Agin inayat kami ka ni Katrina. Agi katakon kas katulong niyo, Alan. Ha? Sigurado ka? Iso ang nagboluntaryo ak ngagbalin ababaon ninyo. Tamang namnama ak ang maurnos pa'y ti amin itinagpaitanta. Ngam panag ko nakat saanan ang mapasamak dito.
Ha? Amok ano ipilit ko ti bagik dito eh. Kat adada masaktan. Agaplayak laangan iti sa bali. Sika, ano niya ti desisyon mo? Adalaan ko makidawakan ka. Anya na ita? Di na ko maparitan amang sarungkar iti anak ta. No kaya't mo ang makita ti anak ta. Nawaya ka lang ta, Joyce. Saan ka aparitan? Agya mo nakiti kinaimbag mo kanya. Nga uray na dagsan tinagbasulak, anan. Napalabas ang dayjay. Nakamove on ak matan. Idawdawat ko. Asapay lang ko mata dumteng tumat ti lalaki aparakin ka. Agkasartan, Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramaten tangag kasar uno. Awan pa'y. Ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Taamangan no maagaw da kapay kanyak. Da kayat ang mapasamak ti kasta, Lorna. Narigat samat ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Pangalaan ta ko maiti pagbayad tangay. Basta, di mo problemahan da ita. Taanda na kasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiita na panawin. Narigat ti may lumlum iti utang uno. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatan. Agurnong ka kumapay sakan to mga asawa. Basta ikasar kun ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar-aram ken kuana. Ket amangan no maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusem amang ikasar kan kuana ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumit lang no malpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Ket tay maurnong to aparwad Anya? Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masigurado nga raw nga dan tumaurnong aparwad. Ikaw una, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti maor-or aparwad tatang. No saglili magasot da amin, ay dakkalagatad daytan. Hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik, adi pa'y napusaan. Tanarigat ti mang namnama kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Oray kumaano, umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namot kayat. Kasar kanupay nga umuna, sakbay nga agdun na kami. Katuan mo't nga may at mo't lang, ano ang kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka, tapno may kasar mo, tinubiyam. Di kan tumat nagururnong inay. Ngarod no addamat gadam, idiretso mga minadagos iti bisyong. Anya ngay ita, kayat mon ti mga sawa, ngam awan met usarem a kwarta. Ay kat agdis kitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon, tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No diyo kayat, mangayabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya? Yeah. Anya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. Ala, wunan. Makaambo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusem nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan niyo mo ti panagsakit ko, iti dadanon niyo. Wen nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, oray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga, anak ano iti anak yung maganat matlata ni Uno. Ay, huwan nga raw. Mananagan nga min ka na. Amangan no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad, kasano. Tangay natulagan tipid sa tikasar, dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun, tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan.
Magida ka laeng. Tada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamodyanan na, natulagan ti kasar talor na. May kasar kamatlangan, kabukbukudan kan taon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa eh? Rugi ako ninton bigat kag diskitar. Sursurak amin nakabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabut-butong samot ti umutang iti dakkalagatan uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos numalpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno, Okay, kasanaw? Agawid ta ka din, iji balay may. jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikasukan ko na. Sige nga ron. Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, ta sidegan ti kasarta. Napananjay anak mo, bakit? Napan manen nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na nga agkasar. Ay, una yan. Nadya nga anak ta. Agganat launa yung mga sawa kat awan ba't urnong na. Dila agbain. Mampanumod utang iti pangikasar na. Wen nga rod anyalat sa wendag iti taon nga agganat tumot. Imbis nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga agpampanunot dahi nga anak mo? Kat adda na diskitaramon uno. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't yag diskitar iti kwarta. Imot-mot na iti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat na iti saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Isuda, imot da. Jak to awisun ida, hinton kasar kaw. Anya? Inak to gumatangan hinton bigat iti baboy ang mapartay na nang. Ay kat makamu ka Inton maminsanan abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatangkan iti masapsapol. Uy na nang. Inton bigatan ti kasar mo insan. Wal nga rot insan. Ibagam to kanya ante, ta umay kayo tumulong aggalip iti natangan niya. Ay kuwan na insan. Nay talagayam. Nay, mabit lang insan. Tinobyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa'y lang ti kasarta Tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni ti maparte. Diyo pa'y laparpartin Itantanta pa'y lang tani. Awan mga sikaso kini nanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kasimit nga rod niya balayan, ano kasta ba kahit delikadon samot nga min jay sakit na. Jakam mo alakay. Madlaw nga min anak kapsot, ididimanon tayo balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay magtikasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo, tasaan natuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlat ta nga oray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Jak ambo madlaw ama di tinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan ama tagtagari. Bye-bye no di nakakasarita, di mo matkasarita Maawatan na kumamat ti sitwasyon Inikapakanan na kita'y baboy unaw. Mabisindan. Ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot day diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar. Awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Hindi nalain tantan-mutan di pa nakakonfine na. Kanya klase ti panagpampanunot kadakin ka unaw.
Ag nga biton kan patay ni abalayan, ngam itantan mo pa ilaang, ti pan naka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito. Kapilitan na gumatangak iti kanon ti baboy, tapno saan da ako mutong. Ay kat aganos ka. Urayan tayo ng agimbag di katugangam, satay to ituloy ti kasar. Kumusta Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinasken nga agasan da. Kan iwayat da a laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga eh. Makauray ka kuma, uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimot tong itikas ta unay. Agkakapsut. Wala nga ron. Sapay kumaata makarwaran adagaws. Tani, awan ipakan kun kanagiti ginatang ko ama parte inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Jak kumapay lagi matgatang iti maparte. Insan, nayunak man pa lang tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakan kun kanagiti ginatang ko ababoy. Mano aya insan? Ure, 2,000 lang insan. Awan paimot ngamin trabaho kita. Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan inton malpas ti kasarmi kan Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Anda na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Uy, insan, di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga raw. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsin. Kamodyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wan nga raw. Ngamay na, medyo nakapsutak mo latta. Di yung amin pampanunutan ang nakapsut kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niya, ti bagiyaw. Ituloy tayong ti kasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan, uno? Katuan tanay, ano lagi tayo mangururay iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsut kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agreeing kayon. Addan dagi ti agpartay. Rogyan tayon ti agpartay, tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Nyaturas na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan nga eh. Ang mga no mabanglas ti taraon no maluto adagaws. Saan tatang? May mayat no masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod Nay, adawag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Idirabi eh. At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga eh? Sino ngayon ti mangkasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga sir Hantay umat nga naman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano da ito yan nga eh? Apay anak ka Day mangkasar kada kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali mangkasar kada kami tatang. Ay, litay pa ilang arod partyan lagi iti sagana Agsapul tayo pa iti sabali mangkasar kada kayaw anak ka Anya, adda na kontak yun mangkasar kada talor na. Upat dagitay inawagan ni. Ngam saan da masango. Taadada ita iti seminar. Anya, bakit kasano nga rodan? Si Kangay, amangan no adam ammo. Awan nga ron. Naawagan mi aminen nga am mo may. Ngam adamot lakasarenda. Ano ti kagiddan tang agkasar. Kat, di ipuspon tayo mananti kasarta. Puspon la akanayo na Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data.
Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasarkadat Alangarod Awan mabalin. Makaisamakmat iti sitwasyon da insan uno itaangkan. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsudsudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mo nga may nangkal? No kaano pa nga ganat ang mga sawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasarna. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo tanay gagara? Wen matkit diangkan? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang may tantan ti kasar. Kat ada natulag dan amang kasar kadakwadang kal. Adan, sapay kumaa tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Oh no, adamot mapaspasungadan na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay mat abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin na napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, kuston na ta puspon. Makauma. Basta matuloy ti kasar nga uray agtudo na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti todo uno. Patuloyin tayo ka diti kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mangpot ti mang kasar ka data. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pakadanagan na ita. Taado urag iti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pitak. Kan agayos ti danong uno. Itantan tayon sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Kat, nagpigsa nga rod ti tuto. Agsukat ka din. Sapaan tayong irugit ti kasar. Mabitla amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyan ngay. Dagiti mo laninang kaninong ti simbangpot. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lat ti kasar nga urag bagbagyaw. Agungot mo't mo ibagam amapuspon ti kasar. Anyan. Kaasi tayo nagpita. Kasano day tuyan ngay. Kan may sa napartay nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kung na masyak ti unang mabayadan, bayadan mo na utang mo ta usaran mi matan kasinsin. Ay, kasano nga taday ito yan? Awan mo't di maraay iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga roday tangay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Uwain, mayroon pa akita. Nagitay nakautangak dagita. Kasanon ngay. Sikantumat ngamin. Impilit mo atuluyan ti kasar. Kat amumit nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rudan ti dimaray iti kasarta. Uwan nga ron. Dahil tatidyak na panunot, Lorna. Anya ngay ita uno. Umay da ka singirunan. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimaray iti kasaramay. Awan nang tadi ti parawan. Di kanto mga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka. Kasangwam dagiti nakautangam. Mabainak na. Awan pagbayad ko. Katasino ti sumango kadakwada. Da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida. Tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo.
Makipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti paruwa iti kasarmay. Tal-talo ginangtad kat sagwa 150 pa eh. Awan na talaga, pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan kada kayo. Agtrabaho akpay, tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpake kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko ken kabakit. Makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawa nga ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biag ti kasna. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak man din makitrabaho di kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababain ti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Basaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa di da ka madanon dito'y balay. Siya kun ti pagsasawan da iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigatak abayadan na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kayat nagsinat No kasapulan nga aglonak. Tapno anda pagbayad ko. Aramidek.